Amen. Bathandwa, ngiyabingelela ngegama lenkosi uJesu Kristu owasifelayo. Ngithi ukuthula makube kini. Sazuzwa thina ngoJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Sengibuyile njalo bathandwa. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ni-subscribe, ni-comment, ni-like. Ngiyacela njalo ni-share, niphinde ni-comment, ni-like. Abaqalayo ukungibona, igama lami nguVuyani Dube. Ngithanda ukubizwa ngoMadube, umama uMadube, umama wezingane. Sengibuyile nje okwesithembiso sami ukuthi ngizobuya ngizofundisa izingane njengokuyalwa kwami uNkulunkulu. Noma kungekho okuningi enginakho manje engizokufundisa izingane, kodwa ngiyazi ukuthi uMoya oNgcwele uma ukhona konke kulungile. Konke njalo kuzoyenzeka. Amen. Ngiyalamukela ngiyamukela wonke umuntu nje la kufinyelela khona iphimbo lami, ngoba ngikhuluma nje nge-Andi Channel, i-First Great Commandment. Umlayo omkhulu kunayo yonke othi wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umoya wakho. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Owesibili besuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Okokuqala ikuthanda uNkulunkulu. Ithi incwadi kuZaga 9:10. Ukuqala ukuhlakanipha ikumazi uNkulunkulu, umazi ukuthi yena ungcwele. Umthande ngenhliziyo yakho yonke. Okokuqala okufanele ube nakho empilweni yakho, ngoba yena unguNkulunkulu. Simdumisela khona nje ukuthi unguNkulunkulu, ungumnini mandla wonke. Khona ububi emhlabeni, khona uSathane emhlabeni, kodwa masimazi uNkulunkulu yena ongcwele ngcwele, sinethemba, siyethemba kuye, siyakwazi ukunqoba yonke imibuso kaSathane, yonke intando kaSathane ngegama lenkosi uJesu esaliphiwayo ukuba silisebenzise. Inkosi yanqoba ukufa, inkosi yomusa. Amen. Ngizacela ukuthi siye encwadini sifunde incwadi uLuka 18 evesini lika 15, uJesu ebusisa abantwana. Inhloko yombhalo ithi ukubusiswa kwabantwana. Baletha kuye nabantwanyana ukuba abaphathe, kepha abafundi bekubona babakhuza. Kodwa uJesu wababizela kuye wathi, vumelani abantwana beze kimi, ningabanqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ngwabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo ongamukela umbuso kaNkulunkulu njengomntwana akasoze angena kuwo. Ngiqinisile ngithi lowo ongamukela umbuso kaNkulunkulu njengomntwana akasoze angena kuwo. Uyanicela uBaba uthi vumelani abantwana beze kuye, ningabanqabeli, ngoba umbuso wezulu ngowabo. Bavumelani abantwana. Uyabacela uNkulunkulu ukuthi nimnikeze bona. Nibenza kanjani mabezalwa? Ngoba kufanele ukuthi siqale nje sifundise abadala o sikhulume nabadala ukuthi sibenzani abantwana, sibasaphi abantwana mabezalwa, ngoba uthi yena uNkulunkulu bavumeleni beze kimi. Baletheni abantwana beze kimi. Ngicela ukuthi ngifunde incwadi lana, I think uLuka 2. Sizwe ukuthi uJesu yena esezelwe wasiwa kuphi, thina bethu abantwana sibasaphi. Sibasaphi abethu abantwana. Ngoba incwadi kuLuka 2 evesini ka-22 lana, inhloko yombhalo ithi uSimiyoni no-Ana. 22. Kwathi ukuba ziphelele izinsuku zokuhlanjululwa kwabo,
njengokomthetho kaMose, benyukela naye eJerusalema ukuba bamise phambi kwenkosi, njengokulotshiwe emthethweni wenkosi ukuthi konke okwesilisa okuyizibulo kuya kuthiwa kwahlukaniselwe inkosi. Amen. Then verse 25 uthi, bheka, kwakukhona umuntu eJerusalema ogama lakhe linguSimiyoni. Lo muntu wayelungile, emesaba uNkulunkulu, ebhekile induduzo ka-Israyeli, nomoya ongcwele wayephakathi kwakhe. Kwakubonakalisiwe kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayi kubona ukufa angakamboni uKristu wenkosi. Wafika ngomoya ethempelini, kwathi ukuba abazali bemlethe umntwana uJesu ethempelini ukuba benze kuye njengesiko lomthetho, wamamukela ngokumgona, wambonga uNkulunkulu wathi, sale usumukisa ngokuthula inceku yakho somandla njengezwi lakho, ngokuba amehlo ami abonile insindiso oyilungisele ebusweni babantu bonke, ukukhanya kokwambulela abezizwe nenkazimulo yesizwe sakho u-Israyeli. Amen. Bathandwa, uJosefa noMaria uJesu sezelwe, bamthatha bamusa ethempelini, bamusa phambi kwenkosi esezelwe umntwana uJesu. Thina bethu abantwana sibasa kuphi? Ngoba kufanele sibahambise kuNkulunkulu. Bathe bemhambisa bayohlangana noSimiyoni owayeyaliwe ukuthi angeke aze kubone ukufa engakaboni insindiso, engakamboni uKristu olethe insindiso kubantu. Sibasaphi abethu abantwana? Sibahambise ezigodlweni zobumnyama. Umntwana wakhula nje, angithi sithi sekhulile ma ewisa inkaba. Ngazi ukuthi ngamanye amalanguage kuthiwa yini, kodwa ngesindebele yinkaba. Sithi sekhulile, mhlawumbe ayiwise in 4 days or 7 days lapha. Simusaphi? Simthatha simhambise ebantwini ukuthi ayoqiniswa. Niyazi ukuthi uqiniswa ngani? Ngikhumbula umbono engike ngawuchaza ngawubonayo, abantu bephithizela beya lapho ebantwini abathi bayasiza, abaprofethi, izinyanga nezangoma. Ningizwe kahle, angibagxeki, ngiyabathanda labo bantu, futhi noNkulunkulu uyabathanda ngoba uNkulunkulu uthanda wonke umuntu, futhi ubaphile iziphiwo zokuthi besebenzele ibandla lakhe. Kodwa iziphiwo zabo ngesinye isikhathi bazisebenzisa ebunyameni. Bayakwenza okunye bezitshela ukuthi bayakwazi bebe bengakwazi. Ngoba umsebenzi kaNkulunkulu, uNkulunkulu uma ekunikeza umsebenzi wakhe uyakuqeqesha yena self, awuqeqeshwa ngomunye umuntu, uyakuqeqesha yena self kuze kube sekupheleni. Kodwa ngenxa yezigodlo abadlula kuzo bagcina ezinye izinto bezifundiswa. Angizikhulumeli lokho, kodwa ngikhuluma ngomoya ngoba uNkulunkulu wakwambula lokho kimi. Bagcina befundisa ukuthi bethatha into ethile beyimixe nento ethile. Kanti uNkulunkulu unendlela yakhe ukuthi ekwambulela ukuthi wena bhekana nalokhu, yelapha ngalokho. Ngoba phela ngeke sikuphike ukuthi uNkulunkulu baphile iziphiwo zokuthi besebenze, kodwa bazisebenzisela embusweni wobumnyama, abasebenzise embusweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyathanda ukuthi wonke umuntu azi lokho, bephenduke bebuye kuNkulunkulu bezosebenza under the kingdom of God, umdali wezinto zonke, sonini nonini. Uyasithanda sonke uNkulunkulu, kodwa abantwana sibahambisa endaweni ezirong. uNkulunkulu mayelaya uMose kuLeviticus 11 lapha, uqamba ezinye izilwane ukuthi lezi ningazidli ngenxa yokuthi zingcolile. Aqambe nezinanakazana ukuthi
ningazidli ngoba zingcolile, ningathinti nezidumbu zazo. Kodwa lezo nyamazana okuthiwa zingcolile ezisabekayo, onyoka nezinye inyoni ezisabekayo, yizo lezi ezifakwa kuma-genes omuntu, zifakwe egazini lomuntu, sezixutshwe nayo imithi, kuthiwe konke imithi. Cha, akuwona umuthi. Umuthi awukaze ube nomphefumulo. Yonke into eke yaphila ingcolile uma seyenziwa umuthi, ivele ingcolise wona umuthi. Yonke into eke yaba nomphefumulo inoma yini, uma usuyixuba uyenza umuthi, ingcolile phambi kaNkulunkulu. Kangakanani-ke uma kusetshenziswa zona lezo yilwane uNkulunkulu wathi zingcolile, ezinye wathi ziyisinengiso. But thina siyazithatha, siyazisebenzisa, siqinisa ngazo ingane zethu, siziqinisa ngazo thina. uNkulunkulu sidale safana naye, wathi ngifuna ukudala umuntu afane nami, sizalwe kahle, sinenkazimulo kaNkulunkulu, sinothando nomusa, sinalento yokuthi lo ngomunye umuntu, lo ngumuntu. Kodwa uSathane efike ngobuqili bakhe aye khona ezinyangeni zethu ezisisizayo, uNkulunkulu ozidalela ukuthi besisize, afike kube ethi xuba lokho nenyamazana, xuba lokho nenyoka, xuba lokho nebhubesi. Umuntu ekhule, mase ekhulile seqala ukubona ukuthi seqala ukujika manje, sokusebenza ububhubesi kuye manje. Seqala ukudla abanye abantu, seqala ukungabi nonembezo, ukungaboni ukuthi lo muntu ngumuntu, seqala ukungabi nothando, sesiba nobunyoka ngaphakathi kuyena, uba namanga, ungumhlebi, iqile elidala uSathane. Ngoba phela uSathane ufaniswa nenyoka. Lento le isiphila kumuntu. uNkulunkulu udala izilwane ukuthi zizale, yena uzobona ukuthi zidlane, anise imvula, aziphe ukudla zidle. Namhlanje leyo nto iyenzeka ebantwini. Abantu abananembeza nje ukuthi uzalisa ingane yomunye umuntu, ayikhulelise ayishiye nje, izozibona. Ngenxa yokuthi kuphila ama-genes obulwane, lawo ukuthi uyazala nje uyeke uNkulunkulu uzowondla. Lento le isiyenzeka kubantu. Kanti umuntu bekuthiwa bezalane bande, basebeqalekiswa, indoda yaqalekiswa ngesikhathi siwonile ensimini yase-Edeni, yatshela ukuthi wena uzodla izithukuthuku zakho. Kungumthwalo wayo ukuthi wondle mayisizele. Kodwa namhlanje kujikile konke lokho ngenxa kaSathane, ngenxa yama-genes obulwane asephila kumuntu. Eyayisenzeka ko-Abraham besiyathathela u-Isaac oRebecca, ayisayenzeki manje. Ukuthi lisuke ijaha lihambe lifike lizi-introduce kwabo zala kahle nje ngobuntu, liyithathe intombi, ayisenzeki manje, awusekho unembeza. Okwenzekayo nje ukuthi lifike nje licela uthando, licela ingane, kube kuphelile. Size lapha-ke ukuthi sizokhuluma amaqiniso. Siyazi ukuthi abantu bayazithanda lezi zinto zokuthi beqiniswe, kanjalo nje behambe beyogcatshwa, kuthiwe bayaqiniswa, ukuqiniswa imizi. Kodwa sizolikhuluma iqiniso linjalo libaba, ngoba nakithi zenzekile futhi sizenzile futhi siyile enyangeni. Sibile ngabaprofethi, into ezinjengalezo. Ziningi izinto ezenzekileyo esidlule kuzo, esizaziyo, esizibonayo. Sisiya futhi nakubo futhi sibona besisiza.
Vele izinto ezinjalo ziyasiza, bayasizakala abantu. And uma umtshela ukuthi suka kulokho uNkulunkulu akakuthandi, akaku-understandi ngoba yena usizo uyalithola. Kodwa uSatane yena kuyabe kuyicebo lakhe esikejulile ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, ngesikhathi esinje, ngifuna ukuthi le generation ibisijikile ingolunye uhlobo. Okubuhlungu-ke ukuthi into le mayifakwe egazini lami ayikwazi ukusebenza same time ifakiwe egazini lami. Ngizozala ingane ezinalelo gazi ngoba igazi lami selixutshiwe. Lezo ngane kuyaqala uku-operate kubo kancane, kodwa kusizukulwane sami ebantwaneni babo ku-operate ngamandla, bavukelwa yibulwane kakhulu. Yikho ngesinye isikhathi eminye imideni iyazibuza ukuthi konakala kuphi, ngoba mabebheka emuva bathola ukuthi umkhulu wayeshadile enamakhosikazi awu-6 emdenini nje konke bekuhamba kahle. Ethi uyabheka emuva ethola ukuthi enzalweni kubo baba konke bekuhamba kahle, bashadile nabo anti bashadile. Ethi yabheka egeneration yakhe la khona yena akekho umuntu oshadileyo. Kuhlula ebafaneni abazikhethelayo ukuthi bafuna yiphi intombi, beshade yiphi intombi, kuyehlula bashade. Kuhlule futhi emantombazaneni. Why kusenzeka njalo? Kwenzakalani? Konakalephi? Yiyo lento abayifaka egazini labo. Kibo yabasiza, yenza kwaba right empilweni zabo, ngoba uSathane uneschedule sokuthi makusizofika kithi sizukulwane omkhulu vele bazobe sebehambile, okhokho bazobe sebehambile, singenayo information. Kuqala kuvuka ubulwane kithi. Idimoni malisebenza alikwazi ukusebenza lingekho emzimbeni kahle. Liyasebenza lingekho emzimbeni, kodwa lithanda ukuthi lingene kumuntu, lihlale kumuntu bese liyasebenza. Abanye abantu banama spiritual husband, spiritual wives. Baphila nalezo zinto ngenxa ukuthi egazini labo kunobulwane obuthile. Nalawo madimoni aqhamuka ayileso silwane, mhlambe eqhamuke inyoka. Nawe egazini lakho kufakwe ubunyoka. Awukwazi ukurejecta lokho. Awukwazi ukuthi ulwe naleso spirit usehlule. Umuntu mayehlangana nomuntu wesifazana ohlangana nomuntu wesilisa, lo muntu uzizwa ngathi uhlangane nenyamazana, uhlangane nenyoka. Akabuyeli kuye. Akashadi abashadwa. Njalo abashadi. Ngenxa yento enzeke emuva ephila kuma-genes wabo, okufanele ukuthi beyikhansele ngegama lika Jesu. Uzele lokhu Jesu, akazelanga ukuthi nizozonda imideni yenu, ama-family zenu, nizozonda okhokho benu, cha. Uzele nje ukuthi ezoletha ukuthula emhlabeni wonke. Fundani incwadi Luka 2 ekuqaleni. Uma ingilosi zifika kubelusi, uthi hambani kuyele emuva nizothola umntwana elalisiwe emkhombeni ozoletha ukuthula kubantu bonke. uJesu Kristu omvumayo kuyakhanselwa wonke lama covenant ayenziweyo, ngoba zonke lezi zinto ebezisenziwa ngama covenant, izivumelwano ezithile abasuke bazithatha bengazazi bona, kodwa ngoba uNkulunkulu uloke kwambula, siyabuyela kuNkulunkulu sivume. So nanzelelani, introduce uJesu efamilini yakho, emdenini wakho, kugeneration yakho. Usenzela ukuthi umndeni wakho utshintshe complete. Mabezala abantwana bahambiseni kuNkulunkulu. Bahambiseni kuNkulunkulu abantwana mabezalwa. Ningayeki ukubahambisa kuNkulunkulu. Bahambise ethempelini. Bahambise kubefundisi, bebakhulekele, beba introduce
kuNkulunkulu. Nitshale igama likaJesu elinomlilo emzimbeni wabo, amadimoni enganamatheli kubo. Libathandazele lisho ukuthi ngegama lenkosi uJesu elinomlilo siyalifaka kuye lo mntwana, akhule ngalo, elazi, limprotecte izikhathi zonke leli gama elinamandla ukudlula amanye amagama. Uthe vumelani abantwana beze kimi, ningabanqabeli, ningabathathi nibase kwezinye indawo. Kuyiplani kaSathane lokhu, enenhloso ethile ngabantwana. uNkulunkulu ufuna abantwana bebuye kuye, uyabathanda. Nibafundise ukuthi ukuqala kokuhlakanipha yikumazi uNkulunkulu, bemazi nokuthi uNkulunkulu ungcwele. Nibafundise umthetho kaNkulunkulu, benze ukuthula nabantu bonke emhlabeni. So nibe careful ukuthi nibasaphi abantwana benu ekuzalweni kwabo. Ningadidwa uSathane iqile elidala. Kuthiwa wathi ephoswa phansi emhlabeni wayenolaka olukhulu. Ngicela ukuyifunda nje kancane incwadi yakhona, Usambulo 12 mangaphazama. Usambulo 12. Yebo. Nizwe ukuthi uthini uNkulunkulu ngoSathane. Ithini iBhayibheli ngoSathane ukuthi wenza kanjani. Inhloko yombhalo ithi, Usambulo 12 verse lika 7, ithi uMikhayeli uyalwa noDrago. Uverse 7 uthi kwase kuba khona ukulwa ezulwini, uMikhayeli nezingilosi zakhe balwa noDrago. NoDrago walwa enezingilosi zakhe. Kepha kabaze banqoba, nendawo yabo kayaze isafunyanwa ezulwini. Wayesephoswa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Waphoswa phansi emhlabeni nezingilosi zakhe zaphoswa kanye naye. Abanga uSathane wayesezulwini. Waqala ukulwa waqala impi. Waliwa waze waxoshwa ezulwini, wawela phansi emhlabeni. Akawuyedwa, uwa nezingilosi zakhe ezobumnyama. Uwa nezingilosi zakhe zobumnyama uSathane. Then ithi incwadi, ngasengizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokaNkulunkulu wethu, nombuso, mamele kahle, umbuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphoswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu, obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewudlu, igazi likaJesu, yilo abanqoba ngalo, nangezwi lobufakazi babo. Futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngalokho thokozani nina mazulu nabahlala kuwo. Maye kuwe mhlaba, nayivese engiyifunayo. Maye kuwe mhlaba nakuwe lulwandle, ngokuba uSathane wehlele kini enolaka olukhulu, azi ukuthi unesikhathi esifushane. Kuthe uDrago esebona ukuthi usephoswe phansi emhlabeni, wazingela owesifazane owayezale umntwana owesilisa. Uthe uSathane wawiswa emhlabeni weza enolaka olukhulu ezodukisa abantu. Uma sebadukisile ephinde ayebamangelela futhi kuNkulunkulu. Ungumangaleli nomhlebi. Futhi uDrago kuthiwa inyoka enkulu engumqamba amanga uSathane. Kodwa thina sithi abantu abadala okhokho bethu yizinyoka, izinyanya zakithi, izinyoka. Anibone ngani inyoka isimboli kaSathane.
iwuye udrago uqobo. Unikhohlisile, ufika la ezosikhohlisa. Okhokho abatshintshi bebe inyoka thile, cha, bahlala bengokhokho ngisho sebeshonile bangokhokho futhi siyabathanda, sibakhonzile kakhulu. Akutshintshi lokho. So bathandwa, ningaqilwa usathane. Nguye oyenza, uza ne-strategy kahle kahle ukuthi abantu ngabathola kanjani, bese uyabathola abantu nge-strategy sakhe, ngoba esho ukuthi hayi ngizobathola ngokuthi ngifundise izinyana, bafundise ukuthi bengasebenzisi imithi yodwa kodwa beyixube nokuphilayo. Khona abantu impilo yabo izoxuba, igazi labo lizoxuba neley'nyamazana, bephile ubulwane, bengathandani bona bodwa, bengazwelani bona bodwa. uNkulunkulu wadala umuntu waze wabona ukuthi no, u-Adamu unesizungu, wamnikeza unkosikazi u-Eva. Namhlanje abantu abasiboni isidingo sokuba namakhosikazi, bayazala nje bayashiya. Nabesifazana ngokunjalo abasiboni isidingo sokuthi bezigcine belungile, bebahle phambi kaNkulunkulu, bezintombi phambi kaNkulunkulu. Angacela ubuhlobo nje uyavuma, sebutholakele lobo buhlobo, akabudluliseli ebadaleni ukuthi no, ngoba usubutholile kimi, hamba ngale ebadaleni uyocela khona kuphelelise ubuhlobo bethu. Cha, uzithathela bona ubuhlobo bakhe, ebunikeze umuntu, ezimnikeze bonke ubuhlobo, beze bevumelane nokuzala ingane. Sikwenzile lokho nathi singakwazi, kodwa manje sesikwazi ngenxa yokwanjulwa uNkulunkulu esehambule. Asibuyele emuva, siyovuma izono, sirepente, sonile, sikwenzile okubi phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu into angayithandi, uNkulunkulu udala umuntu ukuthi abe nomyeni wakhe, indoda ibe nonkosikazi wayo. Udalile, wabusisa, wawuthanda umshado. Kepha thina namhlanje sizenzela okwethu okungathandwa uNkulunkulu. Amen bathandwa, ngicela ukuthi ngiyibeke la le ndaba yabazali ukuthi uma bethola izingane abazihambise kuNkulunkulu, ngoba umbuso wezulu ungowabanjalo. Nongayamukeliyo umbuso wezulu njengomntwana akasoze angene kuwo. Amen. Ividiyo elandelayo izokhuluma nabantwana, isibhekise ebantwaneni qho. Ngibonga ithuba nesikhathi senu, nimamele kukho konke. uNkulunkulu uyanithanda, nami futhi ngiyanithanda kakhulu. Nikhomente, niphinde ningifonele futhi. I-channel i-First Great Commandment, and then inamba yami 068 715 7223. Ungangithinta lapho, iyafoneleka njalo. Ungangithinta na ku WhatsApp. Ngikhona la, ozizwa usalela khona, ofisa ukubuza khona, ungangithinta lapho. Amen. Ngicela ukuthi ngivale ngomthandazo. Baba oyingcwele, Jehova osezulwini, thina sisemhlabeni, ngiyathandaza kuwe ngalesi sikhathi Baba sesikhulumile izwi lakho Jehova. Ingane Baba sesizimisele futhi sebefundile abantu ukuthi mazizalwa kufanele ukuthi zilethwe kuwe Baba. Somandla siyacela ukuthi ingane zethu uzigcine esandleni sakho Jehova. Zizwe izwi lakho, zihlakaniphe, zikwesabe izikhathi zonke. Siyazicelela Baba kuwe, uvula ingqondo yabo Baba, behlakaniphe, bekwazi ukuhlukanisa ukomhlaba nokwakho Baba. Baba osezulwini siyakuthanda, siyakuthemba, siyakudumisa, uyingcwele Baba, udumo lukufanele namhla kuze kube nini. Baba siphe ukuhlakanipha okuvela ezulwini, sikwazi ukubona okungokwakho Baba. uSathane ukhona uyazingela emhlabeni ngoba wawa enolaka olukhulu Baba.
ufuna ukusidukisa sonke Baba, kodwa thina siyakuthanda. Okunye suke sikwenza singakwazi Baba, kodwa ngoba kwanjula sibakwazi ngalesi sikhathi. Sicela ukuthi uthethelele izono zethu Baba, usixolele Baba. Siyam-introducer uJesu kuma-families ethu Baba, ukuba bephile ngaye, bethethelelwe izono. Ngegama lenkosi uJesu ngiyathandaza. Amen.